Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 5 z'ukwa 12 2024 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwaramutse mute? Twaramutse neza mushakamba, haramutse n'akavura. Murebye harakonje. Yego. Harakonje, harakabeho, hari imvura. Ngira ngo namwe aho muri nuko. Natwe nuko ngo kikaba ikirere cyiza ku bantu bakora imirimo y'amaboko. Ko bimeze burya kuko izuba ribaca intege. N'abasirikare ngo iki kirere kibagwa neza. Kibagwa neza iyo ikubiseho n'ibihu. Biba icyo bita camouflage, ashobora gukora urugendo rurerure akagenda n'ahantu atari kugenda igihe kitariho. Ubundi inkuba zigakubita. Inkuba cyangwa udushoka. Birumvikana udushoka ni imirabyo y'inkuba. Reka dukomeze rero mushakamba tubwire abadukurikiye ibiganiro byacu. Ariko ushaka hari abantu basigaye bambwira ngo kuki tutabasuhuza. Ni byiza niba ari umukunzi wacu uzwi ku izina rya Jean Pierre Ondekane. Jean Pierre Ondekane rwose reka tumusuhuze. Waramutse Jean Pierre Ondekane? Turamusuhuje agubwe neza cyane. Yarayambwiye ati kuki mutadusuhuza. Tuba tugazirikana. Hari n'undi mugabo rero ukunda kudukurikira yitwa Joseph Mpumuro. Yego. Joseph Mpumuro aradukurikira cyane, reka nawe tumusuhuze. Turamusuhuje cyane. Hari n'umumama witwa Betty yaratwandikiye ati ndabakunda abahungu banjye. Ni umumama mukuru, dushobora kuba n'abahungu be. Yarambwiye ati yaratwandikiye aratubwira ati ndabakunda abahungu banjye, mutugezaho amakuru meza. Reka Betty nawe tumusuhuze. Dukomeze rero mushakamba, abantu baba bategerezanyije amatsiko ibyo tugiye kubaganirira. Ingingo ya mbere tugiye kurebera hamwe imirwano irimo kubera mu nkengero z'umujyi wa Goma. Yego. Ariko nimvuga mu nkengero abantu bumve ko ari mu birometero bike cyane. Bike cyane rwose. Bike cyane ku buryo ni hahandi hari n'imbunda zirasa muri ibyo birometero bibura ngo iyi mirwano ibere muri Goma. N'igisasu kiyobye cyagwa Goma. Cyagwa Goma rwose. Indi ingingo ya kabiri ukuri ku by'Irubero mu bice M23 iheruka gufata. Angaha hatambutse mushaka noneho mbonye igitangaza. Noneho ngo bari ngo bageze mu nkengero z'umujyi wa Kanyabayonga ngo bajya kuwufata. Maze baravuga mu Kanyabayonga bayirimo. Ndabibonye ndabisoma biransetsa cyane. Uriya muvugizi yego niwe uri kubatiza umurindi ngo yitwa Rigani. Yego. Ariko akirengagiza ko bijya hanze avuga ayo magambo M23 igashyira hanze amafoto. Yego. Y'abasirikare be bapfuye n'ababafasha. Ariko wabonye wapfuye afite ubugari mu ntoki arimo akoza mu isosi. Arimo urabona yashize n'udushyimbo ku kibabi cy'ishu. Yego. Aho isosi yabo n'amazi. Nabonye nta kintu kirimo. Nabonye imeze nk'urufuro rw'isabune mushakamba. Yego. Irera cyane. Ibyo ari byo. Noneho yari afite n'udushyimbo ku kibabi cy'ishu. Abantu bishaka rwose baze kwitubaza tubibahe barebe bisekere. Ibintu bisekeje cyane nubwo haba hari abahasize ubuzima. Abasirikare se batungwa n'ubugari Imana yanjye. Aha rero kuri ingingo ya kabiri turaza kureba ukuri kw'ibirimo kubera muri Rubero, tubazanire na gihamya zifatika. Ubuhamya bw'abibereye mu bice M23 control navuga naho intambara igeze n'ibice byose byafashwe biraduhora tuvuga za Kitsumbiro za hehe na hehe, bumva ukuri kw'abaturage kurusha uko twe tubivuga bakagira ngo ni itangazamakuru. Reka tugere ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iragira iti u Rwanda rwibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibisabwa ngo ingamba z'ubwirinzi zigabanywe zive. Noneho ingingo ya kane Minisitiri Jean Pierre Bemba ngira ngo uramuzi.
yego yibasiye Cardinal Ambongo Fridolin uherutse mu Rwanda. ni ingaruka zo guhindura itegeko nshinga. Reka nabyo turaza kubireba. Tutangire rero hejuru imirwano mu nkengero z'umujyi wa Goma. Haciye igihe gito ngira ngo ni mu byejo cyangwa ejo bundi nimugoroba barimo tubwira hari kuwa gatatu. Yego kuwa gatatu nejo mu gitondo ku manywa. Yego ngira ngo twabwiye abantu inkuba ukuntu hariya muri Nyiragongo mu ishyamba habereye ka operasiyo kakaba karahitanye aba FARDC benshi n'aba FDLR n'abazarendo aho bakubiswe cyane kandi mu buryo buri bucece kuko ni operasiyo ya gikomando. Yego inkurikizi zabyo rero ziracyakurikira hariya, niyo mpamvu imirwano irimo kubera hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma hariya muri Nyiragongo. Shakamba wakurikiye iby'iyi mirwano bimeze bite? Bwana Sentama, makuru dufite nuko hari imirwano ariko mbanze babwire ko inkuba yakubise rwose, yanakubise ikintu cyitwa abamayimayi bo kwa Karayiri ba PSRS yarabamaze. Inkuba rero zikomeje kubakubita. Nyuma y'inkuba rero habaho imirwano, birumvikana ntabwo muri zone y'imirwano inkuba zakubita ngo bicecekeraho. Nibyo uyu munsi haramutse imirwano muri iki gitondo Rusayo ya kabiri ahitwa Karake, mu kirunga cya Nyamuragira, mu marembo ya Goma, aho hose niho imirwano yaramukiye. M23 FARDC n'abambari bayo barimo bakubitana bya nyabyo, mu gihe bivugwa ko Bwana Sentama ari abasirikare benshi cyane FARDC yakoresheje kugira ngo irebe ko yakihimura ku nkuba iherutse kubakubita, cyane ko iyi nkuba yabatwaye benshi ndetse n'abakoramo barumva ko wenda iyi nkuba ikiri hafi bashobora kuyifatisha amaboko yombi, ariko ntibishoboka Bwana Sentama. Amakuru rero aremeza ko bagabye ibitero ari abasirikare bari hejuru y'igihumbi, ahubwo bashobora kuba bagera mu 2,000 bahisemo kugaba ibitero kuri M23 nayo ikaba ikomeje kubasubiza, ndetse harumvikana amabombe cyangwa urusaku rw'imbunda nini ku buryo isaha n'isaha abantu bashobora kumva ngo hari ikibombe kiguye mu bice bya FARDC by'umwihariko mu mujyi wa Goma, kikaba cyateza panike iyo ari yo yose. Bwana Sentama, ni aho izo za Rusayo ngira ngo aho ziri kubera rero ni hafi cyane y'umujyi wa Goma ku buryo n'abari mu mujyi wa Goma barimo bumva amabombe. Ikiriho rero nuko bari gushaka icyo bakora ngo barebe ko basubiza inyuma M23 ibugarije, ibabuza guhumeka, ibabuza gusinzira, ituma bava mu mujyi wa Goma bameze nk'umuntu uri mu nzu y'ubukode ariko mu minsi ya preyape. Bwana Sentama, niko bimeze Mushakamba, ariko hariya ntibyoroshye cyane ko burya wagutanze ishyamba aba yarigutanze, kandi ikigaragara iyo urebye aho bavanye FARDC n'aho bayigejeje ubu ngubu, ngira ngo gende FARDC nakwiviramo yayiha amafaranga gute? Amafaranga agenda ate? Tshisekedi yayiha amafaranga gute ivuyemo? Bashaka indi mitwe kuko bagira imitwe myinshi, ariko ikigaragara Goma rwose kurwanira Goma ni nk'ubwiyahuzi Mushakamba. Burya iyo urwana uvuga uti ndagira naho nsubirira inyuma njye kwisuganya. Uriya nk'umuntu urwanira Goma arwana ahagaze. Nyiri y'urwana utsindwa, nimwe twavugaga ejo tuti abantu babiri iyo barwanye umwe yakubise undi ku munigo, uri kunigwa aravuga ati mumunyize ntamwica. Yego FARDC rero nayo kurwanira hariya ni ukuvuga ati mubankize ntamwica, kandi bameze nabi. Niko bimeze kuko kurwanira hariya wese umva niba M23 AFC iri ku birometero bitanarenze na 15, ubwo urumva FARDC ihagaze kuki? Hariya nyine irahacururiza, ituma Kinshasa itanga yishyura buri kimwe. Nawe tekereza niba na minisitiri adatinya ko haza
yego. Ni ikigaragara ko hariya hari izindi nyungu. barahaza ariko iyo byakomeye usanga bahita bagenda ukuntu. Niyo mpamvu iriya Goma rero bari kuyicuruzamo, kandi M23 igomba kubareka bagacuruza, ikabanza ikomeza ikiyubakira ibirindiro, ikibonera abandi basirikare, ikita ku baturage bo mu bindi bice, kuko n'ubundi bariya nibo bagize Goma. Uzumva arambiwe Goma azayivamo, uzumva kandi nawe akeneye kuyigumamo azayigumamo kugeza igihe intare zizayibohorera. Mushakamba buriya Goma imiterere yayo, ukurikije imiterere yayo, ntabwo njya kwigisha M23 igisirikare cyangwa iki, barabizi, ni abahanga, ariko hari igihe nta nubwo najya kurwanira Goma. Nibyo, ntabwo narwanira Goma, nakwirinda unteye. Ubundi hari n'umuntu twahoze tubiganira mu kanya, yego, nakwirinda unteye, ubundi nkakumanukira, nkamanuka za Nyabibwe, nkamanuka Karehe, nkafata muri Kabare, yego, nkazamuka za Gatana, nkanyura inyuma ya Bagira. Ni teritware, ni komine yo mu mujyi wa Bukavu, ariko ijya gufata ku cyaro, nkinyurira inyuma aho ngaho, nkazamuka muri iriya misozi iri hejuru ya Bukavu, yego, nkiyicarira ku musozi. Abazi umujyi wa Bukavu, hari umusozi uriho antene ya SOS hejuru unyuze muri za Kadutu ukazamuka, uzamutse hari rompwe nini, amahuriro y'imihanda, winjira mu mujyi wa Bukavu. Mbere bahitaga Place du 24 ku bwa Mobutu, ariko ubu ngubu bahita ngo ni Place de l'Independance. Ni ahantu hahurira imihanda minini, rompwe nini cyane. Nayigeraho nkizamukira, nkazamuka ahari za ishuri bita Izdere, nkazamuka nkigira hejuru, hari ahari za Isteme, ishuri rikuru ry'ubuganga. Ukizamukira hari umusozi uriho antene ya SOS, nkicarira hejuru iyo ngiyo. Ubundi nkafunga Bukavu, ukabona ko bariya bari Goma bakwikuramo Mushakamba. Oya, nta n'ikibazo gihari, iriya Goma n'ubundi nta kitwaye M23, kandi zikuramo n'ubundi uyirimo, n'ubundi ntacyo yahindura. Icyo atahinduye, agifite imisozi yose yunamiye Goma, ntacyo yakora uyu munsi. Yego, ku buryo M23 iri mu rugamba neza, iri kuruyobora neza. Igihe cyo gufata Goma nikigera izayifata, igihe cyayo nikigera rwose. Ahubwo nibanze ikuremo iriya migi ya za Butembo muri Rubero, hariya hari amaboko menshi, hari abantu bakeneye kubohorwa benshi. Ngira ngo biriya bice nibimara kuvamo, ni ibice by'ubutunzi, nibimara kuvamo bya Warikare, biriya bice bya Butembo, bizaba birangiye. Ndakubwiza ukuri, kizaba gisigaye ni Karehe, ubundi igihugu kikitamurura. Ubundi Goma iriho itariho cyane rwose, iriho itariho. Reka twitambukire, nubwo tuvuga ngo hari urugamba, hari ahandi hari urugamba n'ingamba. Mushakamba, hari urugamba rw'amasasu, hakaba urugamba rw'amagambo, hakaba urugamba rw'ibitangazamakuru. Mushakamba hari urugamba rwo ku mbuga nkoranyambaga. Mushakamba hariya birakomeye, ntumenya ngo bimeze bite. Abantu badakurikirana neza ntabwo bamenya ngo bimeze bite. Bwana Sentama, iyo umusirikare atangiye kurwanisha umunwa, umenya ngo kurashisha amasasu byamunaniye. Ariko ubundi kuri iriya ngingo, kuri kuko muri Rubero twabonye ARCM 23 igenda ifata ibice, iragenda irenga Kirumba, irakomeza za Kase yarazifashe. Hari ahantu hitwa Hutwe yafashe, inakoresha n'inama nko mu minsi 2 ishize cyangwa umunsi umwe 2. Hariya hose twagiye kumva twumva ejo mu masaha nk'abiri ngo FARDC ifasha aha, FARDC ifasha aha, FARDC ifasha aha. Uvuga uti bavugaga na Kirumba na Kanyabayonga. Muri iki gitondo bwo barimo bahamya ngo bari muri Kanyabayonga.
nibyo nakubwiraga, niyo umusirikare ageze aho arwanisha umunwa biba byamuyobeye. n'uriya muvugizi wa FRDC muri Grand Nord witwa Rigani Liyetona niwe ukomeje gukwiza ibihuha kuko yumva ko aribyo biratuma wenda batsinda, ariko hari amajwi bavuga ko bari mu biriyo, hari amajwi bavuga ko M23 yageze za Kitsumbiro birukanka, FARDC zirukanka, hari amajwi abigaragaza. Bwana Sentama, ngira ngo ijwi ryacu twaba turiretse tugakoresha ijwi ry'abanyekongo bakabwira abadukurikiye ukuntu za Kirumba bameze no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Bwana Sentama, nibyo kuko dufite amajwi menshi, dufite amajwi yo muri Kirumba, dufite amajwi yo muri hose hariya, nta nubwo twanyuzaho ngo tubone n'umwanya wabyo, ariko abayakenera wenda turaza kugenda tuyabaha mu gikari. Ikindi ayo tugiye guhitamo nagera muri 4. Yego, agera muri 4 y'ingenzi kugira ngo tuyumvishe abantu noneho bumve. Ahanini amajwi ari mu rurimi rw'Igiswahili, noneho hatari mu Kiswahili ari mu rurimi ruvanze. Yego, reka rero tudatinze no kubatindira tuhere kuri iri ngiri twumve. Ile libongo mutupu, ati icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. ngira ngo birumvikana. Yego, jana mie peke nilikuwa Kirumba jana. Ati jewe ubwanjye ejo hashize, iri nijwi ryo mu kanya baravuga ejo hashize, kandi ejo hashize nibwo bavuga ngo bakubise Kirumba, bageze he baravuga ati jewe ejo nari Kirumba. Tukwa nasikia tu sauti ya masasi moya. Ati twumvaga isasu rimwe ahantu kure. Sauti jana nilizunguruka Kirumba mie peke. Ati ejo nazengurutse Kirumba jewe ubwanjye. Na leo tuko Kanyabayonga, hakuna. Uyu munsi ndi Kanyabayonga. Shida Kaina, hakuna shida. Ati ndi Kanyabayonga. Kanyabayonga nta kibazo, Kaina nta kibazo. Iko juste que ima réseaux sociaux unatia population muhoga barafese. Ati nuko barimo barakoresha izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo bashyire abaturage mu ubwoba, batera abaturage ubwoba. Nakosi watu wapanike bakimbie. Kugira ngo abantu bacike imigi kuba biruke. Turumvikana? Yego. Njia watu kufika Kirumba watapitia wapi? None se baravuga ngo bafashe Kirumba, banyura muri iyo nzira. Masimba kwenye simba zishatia mtego. Dahi intare zashize umutego. Utapitia wapi? Uranyura he? Au contraire bali connaître nyuma perte za sana. Ahubwo ikinyuranye n'icyo ahubwo baratakaje cyane. Sana kabisa. Cyane. Bale abana bahati. Nta mahirwe bafite. Sasa biko nenda histoire iko naenda. Amateka arimo aratambuka, baratakaje cyane. Kirumba iko kama itaere hapa Kanyabayonga leo jeudi. Salongo kabisa. Ati hano ikanyabayonga kuri uyu munsi wo kuwa 4, aravuga uyu munsi ni uyu munsi wa none. Ati turi muri Salongo ni umuganda. Yego. Ni hatari wapi uko Salongo hakuna abantu bari mu muganda. Hakuna kitu ni nkaho nta nicyaha abantu. Abantu barabesha abantu banyuje mu mbuga nkoranyambaga. Meuku Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, Kase. Hano Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Kase. Hakuna kitu habitwa. Nta kibazo gihari. Kupala. Balikuya tu kisha mupike bakashiretire tena. Ati baraje barangije basubira inyuma bariruka. Après nani stratégie militaire ya nani ya Sodata.
bararebye barareba bariruka bitewe n'ingamba z'abasirikare ba AFCM 23. Dukomeze. Yego. Katwumva indi. Kitu kishanishangaza. Ikintu cyasekeje. Ndio vita yenyewe inakuwa. Ariko nubwo yaba ari n'intambara. M23 wanakabata sasa. Ati M23 bafata ahantu. Mu 5 minutes wanaitisha na nani na meeting. Mu minota 5 ukabona batumije inama. Na banaongea kalmema. Bakaganira n'abantu batuje. Bakipenda sasa walifanya Kirumba. Banainstale na administration yabo. Bashaka nkuko babikoze n'Ikirumba bagashyiraho ubuyobozi. Vraiment na vita iko na masasi ingana adia. Kandi bakabikora wumva hirya no hino amasasa akirira. Ariko ibyo byose bakabikora bagashyiraho ubuyobozi bagakoresha inama. Ona FARDC kule chini kuringa banangu. Ati reba FARDC piriya imiragenda igwirirana. Iko ndo bananguka ko. Ati yo. Batu ko mu mitingi, batu kona nakimbia mtopeo vumbi tu. Ati abantu bari mu nama FARDC yo irimo iriruka mu muyaga ihuha n'umuyaga. Kuna nakimbia jobale. Banatakuya bagenda batakimboka. Ngo ngabariya ngo baraje ngo barababona bakiruka bavuga ngo ngabariya ngo baraje ngo umva ashizemo n'ururimi rw'iringara ngo bateka imboka mu gihugu baragifashe. Ngiye nkibaza ngo bani bantu kikuko mitingi naisha banajistale wewe kala pale pole bilata ngo inama ikarangira bakatangira bakifata ibyicaro hariya bagatuza nko gutura mbese kubila kubabaye nta ubona nta gihunga bafite. Yoruba sana ni impuhwe rwose. Iyo naba bandese iyo tunakosa kama banachia nani pale banachia aba FARDC bariruka bakiruka uwo mwanya ukibaza se iki gihugu bagisigende. Watu wanarudia kata quelques metres unajipanga tena nile ndia kutoka abantu bariruka wenda bagera hirya bakongera bakisuganya bakagaruka. Umuntu ariruka agakomeza akiruka abone FARDC ari maseka. Kanyabayonga mpaka Kirumba unaanza ukiruka ukava Kanyabayonga ukagera Ikirumba ukongera ugakomeza ukibona Kichumbiro ukibona hitwa Kichumbiro akimbia ngo bariruka tuko alikamata Kanyabayonga basi banatoka Kanyabayonga tunaanza basikilia Kichumbiro ngo umunsi bafashe Kanyabayonga barirutse dutangira kubumva bageze Kichumbiro. Ona hapo Kanyabayonga na Kichumbiro ni 10 km. Ati reba hagati ya Kanyabayonga na Kichumbiro ni ibirometero bingahe? Walikimbilia tu pale bashafika Kirungu nani wapi bashatafuka nani ati ngabo barenze hehe na hehe. Politiki yewe politike zamani jambo gisi Makengali gisemeaga yaza tulibaso. Ati nkuko Makenga yabyivugiye baratumenye koko. Ati Makenga yarivugiye ngo twarabasomye. Twamaze kubasoma zabili kalanga. Ati twabaguze n'ubunyobwa na biskuit. Kubaka tu mkate na biskuit ale pana ulongo. Mkate na biskuit contre ulongo. ngo nukuba ariko ibingira ngo nibyo yongere rero. Yego. ngo nukubaha biskuit ngo n'ubunyobwa ngo ubundi ngo ukababwira ngo ni mukata ubutaka bakaba babukata bakabwitangira. Aremara baseka. Urumva rero enda tubanze tuganire kuri izi ngize ebyiri tumaze kumva.
ndumva twazigira zose none tukaziganiraho rimwe. nibyo Yego. reka nkomeze ngere no ku zindi ntihanganira ngere ku zindi kugira ngo ni ebyiri tumaze kumva reka twumve n'iyi Kanyamurinya kwa mbele karibu wapi kote ni makata mtu karibu na vitu nyuma mnaona wapi barimo baraseka FRDC zari zirutse noneho barazibwira ngo mugaruke ngo musubize ibikoresho inyuma ngo murajye hehe mwikale basi moya mwinge ngo nimwicare hamwe nyumba ati FRDC yirutse sikubita amasasu beta mbuga basi yote mugini alate mazure basi yote moshere tuko tu kabisa tuko tu mugine ati twebwe turi mu mujyi FRDC yirutse bari kwivugiriza akaruru ayiha akaruru nk'impyisi baye mushakamba rero reka twumve n'iyi ngiyi ngira ngo niheruka yego iyo ikitubwira iraduhamiriza neza ko Kirumba hatekanye hari n'amafoto yaho mashya nerekejwe n'ifoto ya Kirumba tubona ahantu hari inzu nini ya etaje yubatse hasi yararangiye hejuru itarangiye hari za ferabeto zihagaze abantu benshi bahagaze imbere yego ubona abaturage benshi bari imbere y'iyo nzu ubona nta kibazo bafite bamwe batembera abandi bahagaze baganira reka rero twumve yego aha ngaha turi ni Kirumba rwose kuma resolution tukunasikia ke ariko ku mbuga nkoranyambaga turimo kumva ko Wazalendo FRDC bashingiye mu mugine ni bon turimo kumva bavuga ko Wazalendo na FRDC ngo binjiye muri Kirumba ngo ibyo ni ikinyoma ni bongo kabisa ni ikinyoma rwose M23 ingali hapa iko soko ngo M23 iracyari hano iracyahacunga control kabisa njo waje kutudanganya bareke kutubeshya Wazalendo hatiarona hapa Kirumba Wazalendo ntabwo twongeye kubona ni Kirumba turimo turabona ingabo za M23 zirimo zitambuka kunaendea kule kulini de from akase kule zirimo zirerekeza ahitwa za Kase hirya iyo ngiyo ushakamba kugira ngo wabumvise abaturage rero ibyo bavuze ubwo ni ubuhamya butuma abantu bumva kuko urumva abantu bumva amakuru agiye atandukanye hari abumva iwacu hari abajya mu bindi bitangazamakuru hari abumva amakuru mu bafite amakuru hari abumva amakuru mu badafite amakuru bahimba amakuru hari n'abumva amakuru mu babishywe cyangwa se n'abandi bari muri propaganda yo gukwirakwiza ikinyoma rero iyo habuje ibihamya bigaragaza ukuri bwa na Sentama yego aha ngaha se mushakamba ubuhamya bw'abaturage ubu turarenzaho iki ntacyo twarenzaho usibye kugaragaza cyangwa gushimangira turebe nk'ijambo rimwe twarenzaho tubwira abantu ko biriya bajyaga bumva ari ibinyoma nibyo ni ugushimangira ibyo bavuze FRDC si igisirikare cyahangana na M23 rwose babakubise kuva imyaka 2-3 igiye kugera babakubitwa mugani wabo nk'uko Kofi Olomide yavuze ati turakubita twinshi nubwo bageze aho bakamuha agasopo bakamufunga bakamuha amafaranga ngo none asigare avuga nabi u Rwanda ariko ijambo rya mbere yarivuze nugukubitwa nukwirukanka nta kindi kibarimo umuturage araryama agasinzira Kirumba araryama agasinzira aho baba bavuga ngo bateye nka kwa kundi bavuga ngo bisubije ngo bageze Bunagana yego rero abantu bamenye ngo M23 ku rugamba irayoboye yewe nta nuri kuba nta n'igishokoro kiri kubagerera ku myenda niko bimeze rwose imirambo y'abasirikare turayifite ba FRDC bapfa imirambo y'abapfuye
ibyo kuvuga ngo bashwiragize none se barabashwiragiza, washwiragiza umuntu ntufate mateko ntufate imirambo, ahubwo hari n'umusirikare barangije ufite ipeti rya koroneri bwana Sentama. Wamubonye? Namubonye rwose. Yitwa niba ari Baya niba ari inde? Niba bari kubakubita bakapfa, nimugoroba wumvishe ijwi ngira ngo ngenegereje kuba dukurikiye barimo bavuga bati turi mu kiriyo mwebwe muri aho ngaho murimo kwirirwa mwinezeza aho ngaho, ati muze hamwe n'abandi twifatanye n'abandi bapfuye barwanira igihugu, ati muve aho ngaho Butembo muze aha ngaha tufatanye ku kiriyo cy'uyu muvandimwe. Uyu koroneri yitwa Mbaya Ametwacha. Ametwacha ni ukuvuga yadusize, ni igiswahili bashyizeho kuvuga ko yitabye Imana. Nabigeze ngo niryo zina bamuhaye. Ntabwo niryo zina ry'ubundi ni Mbaya. Ni Mbaya gusa. Ubundi tumenyere ko abanyekongo bagira amazina 2-3, ariko ndabona ari izina rimwe. No mu kumyambaro ye nabonye nta myenda iriho, ashobora kuba yari umuwazarendo, nta mazina. Uriya musirikare ni uwo mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubundi mushakamba. Ngo yapfiriye muri teritwari ya Rubero kuri champ de bataille ku rugamba, ku murongo w'urugamba. Ntabwo ari uriya gusa wapfuye, ngira ngo ni ririya jwi uvuze nanjye narinyujijeho ko hari amakuru agezweho narayanyujije gushyikiriza abavandimwe abakunzi bacu banjye. Nanjye nabinyujijeho ririya jwi ngira ngo baryumvise, aho umuntu yagaye akaba atajya ku kiriyo cy'umusore wabo wari wapfiriye ku rugamba, yapfuye ejo bundi. Ejo bundi ikiriyo cyarimo kibera Butembo, mu mujyi wa Butembo. Yego. Noneho harimo abagaya ko yitangiye igihugu, akaba aguye ku murongo w'urugamba, aho yarimo aharanira kugarura umujyi n'utujyi uko yabivugaga. None abandi bari basigaye mu byabo bakora ibyabo, bo banze no kuza mu kiriyo cye. Ese ugira ngo nariya magambo uriya ngo ni Yentona Rigani Mbuyi, ugira ngo ntayavugira ku kiriyo nawe? Ashobora kuyavugira ku kiriyo, ashobora kuyavugira hirya kure. Yandika ari ku kiriyo kugiraho imbaraga bari ku rugamba no gusaza rezo sosiyo cyangwa imbuga nkoranyambaga kuzijijisha, ariko ntabwo aba ari ukuri rwose. None se niba ari ukuri nagenda yifotoreza. Uriya mugabo rwose wagira ngo avuka impanga na muyaya cyane. Dufite amafoto abasirikare bari mu venture bari gutambuka, amakamyo atambuka za Kasehe. Yego. Ahubwo abakunzi banjye, abakunzi bacu harimo abakoresha ururimi rw'igifaransa, bari bansabye ko naza ku iriya breaking news nayibashyirira mu rurimi rw'igifaransa, naho mu kanya ngiye kuyishyiraho mu mwanya barabibonye mushakamba. Ahasigaye ahangaha twakomeza, ngira ngo kuri Rubero ngira ngo barakumvise. Wabonye ko no mu makuru ya nimugoroba hari ayo twakiriye yavugaga ko ibifaru bavugaga char de combat, ibifaru biriya bimodoka by'intambara by'imitamenwa, bavuga ko birimo guhungira i Butembo. Yego. Guhungira i Butembo rero bivuze ko babona bamaze kunanirwa ku rugamba hariya muri Rubero, bityo bakaba bahungira i Butembo kugira ngo bidafatwa. Twakomeza rero tukajya ku ngingo ikurikiyeho. U Rwanda rwibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibisabwa ngo ingamba z'ubwirinzi zigabanye. Yego. Rwabwiye Kongo ngo iki mushakamba? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ubwo yari mu kiganiro yagiriye mu kigo cy'Abongereza gishinzwe politike mpuzamahanga Chatham House kuri uyu wa kane Ukuboza 2024, cyari cyerekeye politike y'u Rwanda mu karere ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano w'u Rwanda, asobanura ko ukomeje kunguka abarwanyi bashya kandi ko ufashwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda,
atari gusa kubera ko ihabwa ubufasha, intwaro, amafaranga, ikanahishwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwa politiki, ahubwo ikanakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Yasobanuye ko ingengabitekerezo FDLR ikwirakwiza ijyana n'imvugo z'ubuyobozi bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishimangira ko bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'ubufatanye buri hagati ya FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, imitwe ya Wazalendo n'abacancuro b'abanyaburayi. Minisitiri Nduhungire yasobanuye ko umutekano ari inkingi ya mwamba n'iterambere u Rwanda rwagezeho mu myaka 30 ishize, bityo ko rutazemera ko hari icyawuhungabanya cyaba giturutse imbere cyangwa hanze. Ati ntabwo u Rwanda ruzemera ko umutekano wacu n'ubusugire bw'ubutaka bwacu bihungabanwa. Niyo mpamvu ingamba zacu z'ubwirinzi zemewe n'amategeko kandi zikwiye zikiri ku mupaka wacu. Izi ngamba zizakurwaho gusa mu gihe iki kibazo kibangamira umutekano kizaba kivuyeho. Bwana Sentama, ibyo nibyo byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, abibutsa ko ingamba z'umutekano, ubwirinzi buri ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zidateze kuvaho mu gihe FDLR itarasenwa burundu. Nibyo Mushakamba, ngira ngo nubwo yabibukije no kubibutsa koko, kuko ubundi bari banabizi. Byose bikubiye no mu myanzuro yanditswe, kandi ngira ngo nk'igihugu cyari kimwe mu biri mu biganiro kandi bifitemo uruhare. Ngira ngo izi nyandiko barazifite mu bubiko bwabo, kandi n'ibyahavugiwe barabikurikiranye, barabyumvise. Ntabwo ari intumwa imwe yari ihari, intumwa zari zihari zirahagije kugira ngo ibi ngibi babe babyibuka. Niyo batabyibuka kwaba ari ukubyibagiza Mushakamba cyane rwose. Yego, reka dukomeze tugere ku mugabo munini cyane witwa Bemba. Jean Pierre Bemba. Jean Pierre Bemba ni minisitiri w'ubwikorezi. Yego, ni minisitiri w'ubwikorezi cyangwa ni ubwikorezi? W'ubwikorezi, nubwo ari na minisitiri w'intebe wungirije. Yego. Noneho uyu Jean Pierre Bemba akaba yibasiye Cardinal Fridolin Ambongo, Cardinal wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uheruka i Kigali mu Rwanda. Mushakamba yamubwiye iki? Yavuze ko aburira Cardinal Ambongo ndetse n'abandi batandukanye bashaka kurwanya ivugurura ry'itegeko nshinga ryifuzwa n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Bemba avugana n'abanyamakuru yamaganye disikuru yise rutwitsi zatanzwe n'abayobozi b'amadini mbere yo gutinda ku nyungu Kiliziya Gatolika ikura muri za diocese. Atiriwe avuga izina rya Cardinal Fridolin Ambongo, Jean Pierre Bemba yamaganye ibyo bikorwa maze ahamagarira abayobozi b'amadini guhuriza hamwe abaturage ba Kongo, nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net bivuga. Ku bijyanye n'uwahoze akorana nawe Olivier Kamitatu, uyu nawe arwanya ko itegeko nshinga ryahindurwa. Ubu wegereye uwo batavuga rumwe muri politike Moise Katumbi, Bemba yagaragaje impungenge zo guhindagura aho ahagaze mu gihe kitarenze imyaka 5 mu kibazo kimwe. Jean Pierre Bemba yavuze ko yiteguye guhishura amazina y'abantu bahungabanya ubumwe bw'igihugu, asezeranya kuvuga abantu bica Repubulika mu kiganiro kizakurikira. Ikigaragara nuko Jean Pierre Bemba ashyigikiye ivugurura ry'itegeko nshinga, ntabwo rihindura itegeko nshinga. Icyakora yanze yivuye inyuma ku ngingo y'ibanze iriho ari itegeko. Kubwe ivugurura rigomba gukora ku ngingo enye zikurikira: iya mbere, iya 13, iya 51 n'iy'198. Bwana Sentama, ngira ngo aha ni naho Bemba yanasubirije ibyo yari yarasabwe ko agomba gutanga uruhande ahengamiyeho cyangwa ahagazeho ku bijyanye n'iri tegeko nshinga.
bwana Mushakamba ahangaha icyo nabivugaho amafaranga ni mabi Mushakamba amafaranga ni mabi. Uyu mugabo umwibuka akiri inyeshyamba yanabivuyemo agera n'ubwo abifungirwa. yego Mushakamba bamushyize mu mwanya none atangiye kubangamira abandi kubera amafaranga aya yose avuga. Ntabwo tugukunda igihugu ntibashimira mwiriro ntabihamya kuko uyu mugabo aya yose avuga ni uko arabiterwa n'inda n'inda turabizi kuko yaba atari inda aba yarahagaze mu kuri kandi ukuntu ameze umwana wa buriya ise yitwaga Bemba Saorona yari afite yari umuntu mukuru wa sosiyete yitwaga Sibe Zaire. Sibe ni kompanyi y'indege yakoreraga hariya muri Congo. Bemba Saorona uramuzi yigeze azana n'amavuta no mu Rwanda ku buryo yahawe n'ikibanza ngira ngo n'umuhungu we yarakiburanye kandi yaragitsinze. Bemba burahari hano i Remera ariko ko bataramumerera nabi ko ari umunyarwanda we afite ubutaka mu Rwanda kandi ari bashimira mwiriro Gisekedi. Rero icyo mvuga ni uko kuva bamushyize muri uriya mwanya yahawe umwanya araceceka yawubura agasakuza Mushakamba. Ibi rero bigaragaza ko biriya byose ni amaco y'inda, ni ugukorera inda, ntabwo ari ugukunda igihugu. Kuko yaba buriya Bemba yaza ko umuntu w'umugabo yari kwegura rugikubita. Yanze kwiteranya. Yego yanze kwiteranya cyane ko abona ko abantu bose batagaragaza aho bahagaze. Yego Kisekedi ajya abibasira kandi Bemba Kisekedi akaba yarakeneye imbaraga za Bemba. Yego rero yaragomba kwemera cyane ko ntacyo atwaye nta n'icyo yishe usibye gukoma mu mashyi. Yego yaguze intwaro arazizana, intare za Sarambwe zirazifata. Yego yarakoze kurambagiza neza intwaro. yarakoze none yibasiye Cardinal. ngira ngo uribuka ko Bemba akijyaho yego bavugije impundu ngo azimirwanira M23 ngo araje yitsinsure. Yabaye inyeshyamba akubitaho biramunanira, turamuzi twaramubonaga hariya kugeza ubwo bamukuyeho bamujyana mu bwikorezi ahadafite icyo hishe n'ahadafite icyo ahinduye. Ntacyo bakijije nta n'icyo hishe cyane. uwamusimbuye nawe ati iminsi 100 ariko yararenze iminsi 100 none imaze kurenga n'igihumbi. cyane rwose iminsi yabaye myinshi. Iminsi imaze kuba myinshi. Rero urumva ko bitaboroheye, nta cyizere wagira uti hari umuntu ujya nshimisha hano avuze ibintu ariko uretse ko wenda umuntu yabigorora. Yego aravuze ati FRDC va transpirer pour récupérer toutes les zones perdues. ariko nubwo FRDC ngo iziyuha ibyuya kugira ngo igarure ubutaka yatakaje. ariko niyo yabyiyuha Mushakamba ngira ngo byabipfabusa, ntabwo yabugarura rwose. reka tugane ku musozo dushimire abari badukurikiye. Twaganiriye ku mirwano irimo kubera mu nkengero za Goma hariya za Rushayu. tuganira kuri ku bivugwa i Rubero, mu bice bya Rubero aho M23 AFC iheruka gufata. tuvuga ko u Rwanda rwibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibisabwa ngo ingamba z'ubwirinzi zigabanywe. Ikindi duherukiyeho ni Minisitiri Bemba wibasiye Cardinal Fridolin Ambongo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uheruka mu Rwanda. Dushimire rero abari badukurikiye, tubashimire bose kandi twibutse abashya ko bakanda subscribe, banakande na like, bakande share kugira ngo ibiganiro byacu babisangize inshuti zabo
banatwandikire muri comments kugira ngo badusangize ibitekerezo byabo. Umunsi mwiza rero, umunsi mwiza ku bari badukurikiye bose. Nari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, nawe umunsi mwiza, ibihe byiza ku bari badukurikiye mwese. Nyagasani akomeza abane namwe.